Spoštovana predsednika, spoštovani člani obeh delegacij, spoštovani predstavniki medijev, pozdravljeni na novinarski konferenci ob uradnem obisku predsednika Portugalske republike v Sloveniji, kjer ga gosti predsednica Republike Slovenije. Najprej boste spregovorila oba predsednika, nato bo čas tudi za vprašanja medijev. Sprejeli bomo po 4 vprašanja, in sicer 2 vprašanji portugalskih medijev in 2 vprašanji slovenskih medijev na predsednico oziroma predsednika. Najprej bo spregovorila gostiteljica, predsednica Republike Slovenije. Gospa predsednica, prosim, izvolite. Hvala lepa, Nejc. Spoštovani predsednik Portugalske, dragi prijatelj Marcelo. Iskreno sem vesela, da ste sprejeli moje povabilo in prišli v Slovenijo, čeprav ste tu bili pred kratkim še pri mojem predhodniku, predsedniku Pahorju, ampak vendarle tokrat s precej močno gospodarsko delegacijo, na kateri bo seveda tudi fokus srečanja med Slovenijo in Portugalsko. Vaš obisk, predsednik, predstavlja prikaz dobrih odnosov med obema državama in seveda potrjuje vzajemno spoštovanje med nama osebno in med državama, ki ju oba zastopava. Torej tisti, ki se na najvišji ravni med obema državama ohranjajo. Dovolite mi, da se na začetku mojih razmišljanj seveda ponovno iskreno zahvalim gospodu predsedniku za najvišje državno odlikovanje, ki mi ga je podelil. Z velikim ponosom sem si ta del odlikovanja pripela tudi za tole novinarsko konferenco. Spoštovani predsednik, dragi Marcelo, iskrena hvala za čast, ki ste mi jo izkazali, ne samo meni osebno, ampak tudi moji domovini. Zdaj, kar se tiče gospodarskega sodelovanja in skupnih projektov, naši državi sta pravzaprav povezani na mnogih področjih. Trend gospodarskega sodelovanja med državama je pozitiven, ampak oba s predsednikom sva seveda prepričana, da ga je možno še okrepiti. Blagovna menjava med obema državama se je v letu 2024 povečala za 7,6% in danes obsega 282,4 milijone. Slovenski izvoz od tega iznaša 172,6 milijonov, uvoz iz Portugalske v Slovenijo pa 109,8 milijona evrov. Tudi storitvena menjava se je v letu 2023 in 2024 povečala na 35,5 milijona evrov. In ravno v tej številki se kaže tudi porast zanimanja na turističnem področju. In sem vesela, da smo to pismo o nameri danes tudi podpisali, da bo to sodelovanje med turističnima nacionalnima agencijama postavljeno še na neko višjo raven. Predsedniku republike sem danes izpostavila eno pomembno stvar, ki se mi zdi za Slovenijo in za boljše gospodarsko sodelovanje med državama izjemno pomembna, in to je povezljivost, letalska povezljivost. Prosila sem državo Portugalsko, da naj resno razmisli o povezavi med Lizbono in Ljubljano. Mi bi si te povezave seveda zelo, zelo želeli. Verjamem tudi, da se bo v okviru današnjega slovensko-portugalskega poslovnega foruma, popoldan bo to srečanje potekalo v Ljubljani, v Grand hotelu Union, da se bodo seveda vzpostavile neke nove povezave in nove oblike uspešnega gospodarskega sodelovanja med državama. Razprava med gospodarstveniki obeh držav bo na tem forumu tekla predvsem na temo izzivov in priložnosti v zdravstvu, zlasti v farmaciji, biotehnologiji, medicinski opremi, obe državi pa sta zelo močni tudi v grozdu avtomobilske industrije, tako da na teh področjih se mi zdi, bo danes popoldan razprava kar pestra. Ne gre zanemariti sodelovanja med Slovenijo in Portugalsko na področju znanosti. S portugalskim kolegom sva seveda med pogovori potrdila tudi vzajemen interes za krepitev sodelovanja na akademskem in znanstvenem področju. Zato bova v okviru tega danes popoldan obiskala Nacionalni inštitut za biologijo in jutri seveda Evrosredozemsko univerzo Emuni v Piranu,
kjer se bova s študenti pogovarjala na odprte teme, s katerimi se sooča danes svet in seveda predvsem tudi Evropa. Govorila sva o evropski prihodnosti, živimo namreč v res globalnem svetu, kjer moramo voditelji držav aktivno, ampak res aktivno soustvarjati to mednarodno skupnost, še posebej v teh zahtevnih časih. S portugalskim kolegom sva se pogovarjala o nadaljnji širitvi Evropske unije in sama sem mu omenila, da če kdaj, je seveda zdaj čas za nadaljnjo krepitev enotne, samozavestne, predvsem pa odporne Evropske unije z vizijo razširjene evropske integracije, saj bi moral biti širitveni proces s temi državami v strateškem interesu celotne Evropske unije. Pogled na aktualne zunanje politične teme. Moj dragi kolega Marcelo ima seveda dolgo zgodovino v politiki, sam je tudi politični analitik, profesor, predsednik že 9 let Portugalske. Odkrito sva se pogovarjala o Ukrajini, o Bližnjem vzhodu. Strinjava se, da je vedno znova potrebno ostro obsojati agresijo na Ukrajino in da oba podpirava suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine v okviru seveda njenih mednarodno priznanih meja. To moramo vsi skupaj zagovarjati, drugače lahko pride do popolne erozije mednarodnega prava in lahko mi verjamete, da mi kot pravnici še zdaleč ni vseeno, ko se nam pred očmi začne dogajati erozija prava, še posebej pa mednarodnega prava, zato bom sama vedno glasna v podpori mednarodnemu pravu, predvsem pa humanitarnemu pravu, če se že dotaknemo seveda tudi Palestine. Tam situacija še zdaleč ni enostavna, predvsem na področju humanitarnega prava. Predsednik Portugalske je pohvalil pogum Slovenije, da Slovenija je v času, ko je članica, nestalna članica Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov, sprejela odločitev in priznala Palestino. Sami poznate in moje osebno stališče in stališče seveda Slovenije. Težko se pogovarjamo o rešitvi dveh držav, če obeh akterjev v tem sporu ne priznavamo. Zato sem prepričana, da je bila ta naša odločitev seveda prava. Kar se tiče Ukrajine, če kdo si oba midva želiva mir v Evropi in oba sva goreča zagovornika multilateralizma. Jaz mislim, da je to edina prava pot za rešitev problemov, ki se kopičijo na tem planetu, ne samo v Evropi. Multilateralizem je platforma, ki mora obstati, predvsem Organizacija združenih narodov, in vesela sem, da smo pred letom in pol dobili glas Portugalske, ki je podprla Slovenijo kot nestalno članico za Varnostni svet Organizacije združenih narodov, in Slovenija bo z največjim veseljem podprla Portugalsko, ki kandidira za nestalno članico Varnostnega sveta v letih 27 in 28. Skratka, gospod predsednik, podporo Slovenije v tem procesu seveda imate. Slovenija in Portugalska res tvorno sodelujeta v okviru Organizacije združenih narodov in jaz sem prepričana, gospod predsednik, da bo tako seveda tudi naprej. In če zaključim, Slovenija in Portugalska sta prijateljski državi in bosta takšni tudi ostali. Za voljo nas, političnih predstavnikov, vrhovov oblasti in seveda tudi zaradi ljudi, ki jih politiki na teh položajih zastopamo. In Portugalska in Slovenija si želita več oddelati tudi na področju klimatskih sprememb, da ne rečem kar podnebne krize že. Oba s predsednikom tu zelo, zelo podobno razmišljava, sva si enako misleča in oba se strinjava, da je to naša dolžnost za vse mlade, ki prihajajo za nami. Seveda sva se dotaknila, ni šlo mimo Cristiana Ronalda, vsi ste lahko videli, če zaključim, kako prijetno in prijazno so otroci sprejeli predsednika
Portugalske in vsi so v en glas kričali in mu bili nevoščljivi, ker Cristiana Ronalda seveda osebno pozna. V Sloveniji pa je popularen ne samo Cristiano Ronaldo, ampak tudi portugalski ansambel Madre Deus in seveda še bi lahko naštevala. Upam, da bodo te vezi, torej politične, športne in kulturne, obstale še naprej oziroma naj rečem, naj bodo še boljše in upam, da jih bova, gospod predsednik, oba lahko postavila na še višjo raven. Še enkrat iskrena hvala in dobrodošel v Sloveniji. Hvala, gospa predsednica. Spoštovani gospod predsednik, prosim, izvolite. Muito boa tarde. É grande prazer voltar a Ljubljana depois daqui ter estado em 2021, no âmbito do trio de presidências da União Europeia. Como disse a querida amiga presidente Natasha Pirco-Muzar, não são muitos os países que visitei 2 vezes no mesmo mandato. Isso quer dizer que Portugal e a Eslovénia têm uma amizade e uma parceria sólidas, o que valorizamos particularmente no atual contexto internacional, marcado pelo egoísmo, o isolacionismo, o protecionismo. Entre nós, examinamos as relações bilaterais, que têm aumentado no plano político, no plano económico, no plano do turismo, nos últimos anos. Mas queremos mais. Queremos mais relações económicas, mais parcerias empresariais, no comércio como no investimento. A assinatura da Carta de Intenções no domínio do turismo, que acabamos de testemunhar, mostra uma área-chave para os 2 países, importante para o produto interno bruto de um e de outro, mas, sobretudo, importante para o conhecimento recíproco, para os povos se conhecerem ainda mais e se perceberem mais no futuro. O mesmo quanto ao Fórum Empresarial. Empresários portugueses e empresários eslovenos vão participar de setores-chave, como a indústria farmacêutica, a saúde e o automóvel. O nível de adesão é um ótimo prenúncio para novas parcerias com alto grau de inovação. Ainda esta tarde visitarei o Hub de Biotecnologia do Instituto Nacional de Biologia, para analisar áreas de investigação e inovação, sobre as quais já assinamos um acordo de entendimento meses atrás e que implicarão maior cooperação entre academias, universidades e centros de investigação. O ensino da língua portuguesa na Eslovénia, tanto como língua de opção, como na licenciatura em Língua e Literatura Portuguesas na Universidade de Ljubljana, é um caminho de futuro, porque é a prática da língua, das 2 línguas, com mérito de professores e leitores, que permite o entendimento entre os 2 Estados e os 2 povos. Também analisamos problemas internacionais. Primeiro, a Europa, o alargamento e reformas institucionais. E não esquecemos a importância de prestar atenção aos Balcãs Ocidentais. É uma área que preocupa muito a Eslovénia e que Portugal acompanha permanentemente. Falamos naquilo que não pode ser esquecido, embora não seja moda hoje, a energia e as alterações climáticas. A defesa europeia, e essa é uma realidade muito atual, bem como o relacionamento possível com países da NATO. Falamos da guerra, da agressão da Rússia contra a Ucrânia. Reafirmamos os valores e os princípios do direito internacional, como do direito humanitário. Mencionamos os esforços da União Europeia e como defendemos em conjunto uma paz que não seja uma mera ilusão instantânea, mas uma solução duradoura e sustentável. O que implica
que a Ucrânia não possa ser afastada naturalmente deste momento de reflexão sobre a paz na Ucrânia e a Europa não possa ser afastada numa questão que é fundamental para a segurança europeia. Concordamos com a necessidade de garantir a integridade territorial do país e aquilo que é fundamental, que é para uma jurista, como é o caso da minha querida amiga Presidente Natasha, e para um jurista, como é o caso do Presidente da República Portuguesa, o respeito do direito internacional, do direito humanitário e dos direitos nacionais. Também falámos no Médio Oriente e defendemos ambos o princípio dois povos, dois Estados. Portugal, nas Nações Unidas, mudou recentemente a sua posição no sentido de se reconhecer à Palestina o estatuto de membro de pleno direito das Nações Unidas e não apenas membro associado. Sabemos que a história foi mais longe. Portugal tem defendido ser fundamental haver uma posição o mais homogénea possível da União Europeia para que a questão do Médio Oriente não nos divida enquanto europeus. Falámos das relações transatlânticas e também das relações com a China. Defendemos o multilateralismo, uma ordem internacional. Não se confunde uma ordem internacional com a afirmação, caso a caso, da vontade de um ou de alguns. Não se pode querer substituir uma ordem internacional por uma situação que verdadeiramente é de desordem internacional. Queria dizer aqui uma palavra de reconhecimento à comunidade portuguesa na Eslovénia, com quem me encontrei ontem. Estão felizes por viverem na Eslovénia. Tão felizes que se traduz essa felicidade, primeiro, no número crescente de estudantes que vêm para pós-graduações e mestrados e doutoramentos na Eslovénia. Mas também se traduz, em muitos casos, também no nascimento de uma nova geração de luso-eslovenos, que é a melhor garantia de futuro. Devo reconhecer o papel da comunidade eslovena em Portugal. São 4 vezes mais numerosos do que a comunidade portuguesa na Eslovénia, mas têm vindo a aumentar de um lado e do outro, o que é uma boa garantia desse futuro comum. Uma palavra de reconhecimento à Associação de Portugueses na Eslovénia, que tem uma revista própria, que se chama Sardinha, que é um produto tipicamente português, e que já leva 12 anos de vida. E termino agradecendo à Presidente e querida amiga Natasha Pirco-Musar pela forma como o seu país, o seu povo, ela própria e todas as autoridades eslovenas têm recebido Portugal e os portugueses. Acompanho-a na certeza de que aquilo que foi um passado recente extraordinário se vai converter num futuro ainda mais realizado e promissor. Hvala, gospod predsednik. Sedaj pa je čas za vprašanja medijev. Prosim, da se, preden postavite vprašanje, predstavite in poveste, iz katerega medija prihajate. Najprej bomo dali besedo portugalskim medijem in sicer najprej vprašanje za predsednika Portugalske. Prosim, izvolite. Boa tarde, dobar dan. André Campos from Lusa Portuguese News Agency.
I put the question in Portuguese, since we have translation. Sobre a Ucrânia, ambos falaram da importância do multilateralismo. Para hoje à tarde está prevista uma conversa telefónica entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, para tentar um acordo de cessar-fogo. Como é que vêm estas negociações, das quais a Europa foi excluída? E gostaria também de perguntar se Portugal e Eslovénia estão dispostos a participar num esforço, num cenário de pós-guerra e de que modo? Fala, obrigado. If you want, I start. Okay, please. Yes. Bom, como a pergunta foi colocada em português, Yes. como foi colocada em português, eu começo. Nós estamos de acordo quanto a que não é possível excluir a Ucrânia numa matéria em que o centro desta guerra de 3 anos tem sido a Ucrânia. Era um absurdo. Também não é possível excluir a Europa, porque se trata de uma guerra global, envolvendo potências globais, mas que ocorre num teatro europeu e onde, obviamente, está em causa a segurança europeia. Dito isto, a posição portuguesa é de integrar todos os esforços, estando em todas as cimeiras que envolvem a União Europeia, em todos os esforços de reflexão feitos na NATO, na preocupação de que os Estados Unidos da América façam parte da solução e não fiquem à margem da solução, mas naturalmente que Portugal já disse que, uma vez definidos os contornos daquilo que será a presença europeia para garantir militarmente a concretização de uma trégua, cessar-fogo e uma paz duradoura, que Portugal continua disponível, como tem estado, permanentemente a apoiar, do ponto de vista não só humanitário, financeiro, mas também militar, a Ucrânia, e a forma adequada para isso será definida em função da avaliação coletiva, uma vez que é uma avaliação coletiva que está a ser feita por um conjunto de países preocupados com a garantia da segurança da solução a que se chegar. Como é evidente, isso significa que Portugal entende que não faz sentido excluir a Europa da solução de segurança que vier a ser criada agora neste momento de discussão de cessar-fogo, mas sobretudo para uma paz duradoura. Popolnoma se seveda strinjam z mojim kolegom, ampak vam bom vendarle povedala eno zgodbo. Pred letom in pol sem bila na mirovni konferenci v Švici, kjer je bilo prisotnih 103 države iz celega sveta, na ravni predsednikov držav, predsednikov vlad in le nekaj zunanjih ministrov. Tam sem jasno in glasno pred vsemi povedala in dobila seveda precej somišljenikov in prikimavanj, da ni prav, da se o miru pogovarjamo brez Rusije. Danes vam bom povedala nasprotno stališče. Ni prav, da se Rusija in Amerika pogovarjata o miru v Ukrajini brez Ukrajine. Meni to ni pošteno, ni korektno in če želimo doseči trajni in pravičen mir, Ukrajina mora biti del teh pogovorov. Tako kot je moj kolega Marcelo dejal, pa vendarle, v primeru vojne v Ukrajini gre seveda tudi za varnost in stabilnost celotne Evrope. Zato se pogovori o miru v Ukrajini ne bi smeli odvijati brez Evrope. Kako in na kakšen način to doseči, pravzaprav težko, ampak dovolite mi, bom vendarle še enkrat kritična do Evrope same. Bila sem ena prvih, ki sem se oglasila, da ni prav, da se na sestanke o tem, kako rešiti krizo v Ukrajini, vabi največje države članice Evropske unije, majhnih držav pa ne. V tem
problemu smo skupaj, vseh 27 in če želite tudi širše, cela Evropa. Jaz upam, da je bilo sporočilo mene osebno in še nekaterih drugih državnikov takrat jasno. Če želimo, da bo Evropa sedela za mizo in se pogovarjala o miru, moramo najprej znotraj sebe doseči tisto enotnost, ki jo v tem primeru nujno potrebujemo. Torej pogovori med celotno 27-terico in seveda tudi znotraj NATO zavezništva, vse države članice NATO, ne pa po selekciji. Vsaka država, geografsko majhna ali velika, mora in zmore v tem procesu seveda prispevati. In jaz iskreno verjamem, da druge poti na koncu ni kot čim širši možni dialog, ki lahko pripelje na koncu do čim širšega možnega konsenza za rešitev iz te krize, iz te vojne, ki na ukrajinskih tleh pač preprosto traja že grozljivo predolgo. Imamo še vprašanje portugalskih medijev za slovensko predsednico. Olá, bom dia. Gonçalo Costa Martins, journalist from the Radio National Portuguese Antena 1. I'm going to ask also in Portuguese. Olhando para a faixa de Gaza e tendo em conta as últimas horas que ficaram marcadas por bombardeamentos das tropas de Israel, que provocaram mais de 300 mortes na faixa de Gaza, o Hamas já disse que esta acaba por ser uma sentença de morte para os reféns. Eu queria perguntar se consideram os dois presidentes que fica em risco as negociações, a continuação das negociações da próxima fase do cessar-fogo. Obrigado. Só duas observações muito rápidas. A primeira é a de que Portugal continua a considerar que é fundamental passar a uma fase seguinte de conversações. Porque a ideia não é, também aqui, olhar para o cessar-fogo como uma solução parcial que esgota o problema global. E havendo reféns que, vivos ou mortos, estão por entregar. Havendo uma situação que estava prevista envolver várias fases de diálogo. Isso quer dizer que não se pode entender, quaisquer que sejam as condutas de um lado e do outro, que termine abruptamente esse diálogo que estava ajustado a ser mais fundo, mais duradouro, mais ambicioso. Dito isto, é evidente que sempre disse que a fórmula final que Portugal deseja é dois povos, dois Estados. E que sabemos que há quem dos vários lados queira essa fórmula. E sabemos quem dos vários lados não queira essa fórmula. E uma forma de não querer a fórmula é torná-la impossível. E alguns comportamentos que se têm verificado no passado ou que se verificam no presente parecem querer dizer a vontade de tornar impossível esse caminho, mesmo com o argumento de que se trata de uma forma de pressão da parte contrária. Aquilo que se deve fazer para quem quer que haja uma solução duradoura é apoiar aqueles que querem o diálogo e essa solução e não deixar de criticar aquelas atitudes ou comportamentos que criam obstáculos a essa decisão.
Ja, še stališče Slovenije in moj pogled na ponovno krizo na Bližnjem vzhodu. V 3 točkah bom elaborirala, v čem je pravzaprav problem vsakega konflikta. To, kar danes opažamo na svetu, je pomanjkanje zaupanja med politiki in tistimi, ki odločajo o miru in varnosti. To zaupanje si je treba zgraditi in delati na tem. Če potegnemo analogijo iz Zahodnega Balkana na Bližnji vzhod, 3 točke so pomembne. Dialog, 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 dialog. Če enkrat v pogajanjih ne uspeš, začni znova, začni tretjič, začni četrtič. To vedno znova poudarjam. Druga točka, ki je pomembna v teh procesih, je proces sprave, ki mora potekati sočasno s procesi miru, s potjo proti miru. In tretja točka, izjemno pomembna, tudi za Bližnji vzhod, kar vidimo danes. Ko enkrat skleneš nek dogovor, ga spoštuj do zadnje črke na papirju. Če ga ne boš, si spet izgubil zaupanje. In to je ta začaran krog, v katerem se vrtimo, ne samo v tem konfliktu, ampak v premnogih konfliktih povsod po svetu. Hvala. Sedaj pa še vprašanja slovenskih medijev. Vprašanje predsedniku Portugalske republike bo zastavila Nikolina Ilić, TV Slovenija. Izvolite. Gospod predsednik, kako komentirate politični kolaps na Portugalskem in kako lahko Portugalska v tem obdobju politične krize ohrani zaupanje državljanov? Sabem que a democracia é o regime que melhor garante o Estado de Direito, os direitos e as liberdades fundamentais. E por isso, mesmo as democracias com problemas são sempre preferíveis às chamadas ditaduras perfeitas. Faz parte da lógica da democracia a capacidade de encontrar soluções para os problemas que vão aparecendo no dia-a-dia das sociedades democráticas. No dia-a-dia, através dos direitos e liberdades fundamentais, entre eles as liberdades políticas, mas também pessoais e os direitos económicos, sociais e culturais. Faz parte das democracias haver momentos em que o povo é chamado a votar. E o voto não é uma exceção à democracia, é uma forma de expressão da democracia. E como forma de expressão da democracia, significa uma oportunidade para o povo, num determinado momento, fazer a melhor escolha, aquela que considera melhor para o seu futuro. A pergunta é: haverá alguma mudança de posição sensível na política seguida no plano externo por Portugal? Ou haverá algum tipo de consequência económica e social decorrente dessa expressão de democracia? Eu diria não. Não em relação à política externa. A política externa, como os grandes princípios constitucionais da política interna, são os mesmos, independentemente do Presidente, do Primeiro-Ministro e do Governo ou da composição do Parlamento. Portugal é muito estável nesse particular. Isso cria uma grande confiança. Isso terá explicado, certamente, que já foi membro do Conselho de Segurança, não permanente, como é hoje a Eslovénia, e se vai candidatar novamente a ser. E tem liderado várias organizações internacionais. O próprio secretário-geral das Nações Unidas é um português. A previsibilidade da política externa portuguesa é uma característica da democracia em Portugal.
No plano económico, neste momento, Portugal apresenta um dos maiores crescimentos dentro da União Europeia. Um dos mais significativos superávites nas contas do Estado. Uma contenção do desemprego, uma redução da dívida pública externa. Isto é, uma avaliação das agências financeiras internacionais como há muitos anos não tinha. Esses são dados que são garantidos, qualquer que seja o caminho escolhido pelos portugueses. E a melhor prova disso foi o que aconteceu há um ano. Há um ano e pouco, ocorreu a saída do primeiro-ministro português, que está hoje a desempenhar um cargo muito importante na União Europeia, presidente do Conselho Europeu, e foi um período longo, não um período agora curto de 2 meses e meio, foi um período longo de 5 meses, e a transição deu-se entre fórmulas governativas diferentes, sem afetar minimamente a situação económica e social. Isto é o resultado, porventura, de uma longa história portuguesa, país muito antigo, com um povo muito sabedor, e também de uma democracia que consegue enfrentar e resolver os problemas sem questionar a confiança nem internacional nem interna. Hvala. In pa še vprašanje za predsednico Republike Slovenije bo zastavila Sara Kovač, Slovenska tiskovna agencija. Ja, gospa predsednica, v Evropi je v zadnjem času v ospredju razprava o obrambnih izdatkih. Slovenija je tukaj precej na repu. Kakšno je vaše stališče glede višanja obrambnih izdatkov in kako bi morala po vašem ravnati Slovenija? Ja, tudi sama večkrat slišim to kritiko, da je Slovenija na repu po izdatkih za obrambo znotraj Severnoatlantskega zavezništva in to seveda drži in to, če mene vprašate, ni prav. Mi se moramo potruditi, da vsaj to zavezo, ki je bila dana pred 10 leti, torej 2% bruto domačega proizvoda, namenimo obrambi. V Sloveniji bo do aprila potekala intenzivna razprava o tem, kako in na kakšen način čim hitreje doseči ta 2%, potem je seveda to na koncu odločitev parlamenta. Sva pa v petek o tem govorila tudi s predsednikom vlade na najinem sestanku in imam intenzivne razprave na tedenski bazi z načelnikom generalštaba in seveda tudi ministrom za obrambo. Kot vrhovna poveljnica obrambnih sil Republike Slovenije želim biti na tekočem. Jaz upam, da bomo dosegli nek konsens, kako in na kakšen način doseči vsaj ta 2% prej kot pred letom 2030, kar smo nekako obljubljali. Oba s predsednikom vlade se pa seveda strinjava, da bo Slovenija, pa ne samo Slovenija, veste, vse države znotraj Evropske unije bodo morale biti previdne, da povečani izdatki za obrambo nikakor ne bodo na škodo socialnim in drugim pravicam, ki jih moramo zagotoviti svojim državljanom, prebivalkam in prebivalcem, Slovenkam in Slovencem. Hvala lepa. S tem je tiskovna konferenca zaključena. Hvala za udeležbo in lep preostanek dneva.